Sinibingelele ke babukele emakhaya njengamanje ke sikhona lana ke kwaMbonambi ngaphansi ke kwesizwe sakwaMthethwa khona la kwaZulu Natal sekhaya ke lababa ke uNathi Mthethwa ubeyinxusa ke leNingizimu Afrika khona la eFrance ngasho nje ukuthi ke sizwile ke ngokudlula kwakhe emhlabeni sikhona la emndenini lapho ke uzoxoxisana nathi ke kabanzi ngokuthi mhlambe ukhathazeke kangakanani ukudlula kwakhe ubaba uNathi Mthethwa emhlabeni sinaye ke ubaba omncane baba ke umusa wokuphila Mthethwa ozokhuluma nathi baba uMthethwa siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho nanethuba ke lokusinika njengabe izindaba ukuthi ke sizokhuluma nani njengomndeni mhlambe ke ake sikhulume nje siqale ngokuthi baba mhlambe uniphazamiseke kangakanani ukudlula kwababa uNathi Mthethwa emhlabeni. Ukushulwa kwandodana uNathi Mthethwa kusiphazamise kakhulu singumndeni silimele kakhulu. Undodana udlale igalelo elikhulu emndenini wonke umndeni wakubo nakubathethwa bonke lapha kwesakwaMthethwa uNathi ubeyinto enkulu kubona ebazisa ebahlonipha abathethwa kubuya kuzeke emphakathini lapha emndenini ubeyileyo nto futhi ewusizo elikhulu konke okukhulumayo nokufunayo ngayo okuyena ubukwazi ukuthi ukuthole futhi noma sephezulu ndodana ubekwazi uma elapha ekhaya ubesazi ukuthi thina singobaba bakhe abafowabo akukho lapho obeyiphakamisa khona umthole ngasathinteke emndenini ubeyingane ebithinteke emndenini khumbula uma sihlangene lapha singobaba bakhe